Dr. Roding kena long cái zo này cái thầy con này cái thầy họ này cái chim lại chú bui pan này hair timi chú cái to lại thì hiện cái chú tụi mumi se tụi nó chim bạc tụi cái zo hi politician nó cái silo nang hai tama zo cái silo cái chú JC zonga kami phule ramcha nuna penin ketuanan hin kum 14 years selek ne kum plenga sija senga ne kum plenga hin nainga ji silo zawa kami phule ramcha asiti ju keman kazumna sin cái thầy con ấy cái toa misi sima selo na sima tungin cái pi đó sa suci le ra leader onin politics a ra lo timi call arang cha aka tha samna zo kane chú cái thiluma arami chú bui pani hair timi ese bui pani hair timi chun atune thei bak tu in chin state chun bui pa athemi minu kasi sa akha bui pani hair timi chun kalwa chun asikholo juju pakhana kachimdumi se yakta nga chun atumba tungi nainga do to khulo mo the whole nation in crisis umlowa leader toratimi chun it's a very difficult stress atamtu pressure atamtu dimang zo atami kima pumpak pakhat zo cha hi security zo ni tini risk sima selo buipani her timi chu think back to gain katila dikha decision katwami se chu decision zo chu easy ni katilo tlan samna tlan chuma mu kangei I kneel down before God and I pray very hard ima pakhan zo kasilo ke kazumi chu chin dilak hin buipane her ti chu kafia. It's not only me, but the whole Chin people. God need us. Timihi pakana na kachim tkadumo. Apanhina na chune thei batugen. Simbatugen. India chuzale Myanmar revolution begin Chin state. Atu CNL, CNF, or umnazukum, kualhei sisa. Simaselo, democracy movement, CNF, CNL, kapule, kapi, our ancestor, Japan, cake, siselo, dutia kabasi siselo, patama kabasi siselo. Chin mi pine. Radu big me to Federal democracy siko. Simaselo India chuzale imane
democracy movement chasem huka ZUUNTHIL it's a very weak. It's very weak. Almost there's not much. Siko. The Taibak to it Patamaka Basina Khan Zogam Shipine Khan Tau Kuya the Sele Silaimu 1914 with the Chin people are fighting for the freedom actually in France and Europe. The Taibak to Gimo Zogana France are Akasa freedom Chin Pakalo Silo for the whole world. We have fight for freedom. That's in history. In 1914. So Dutia Kabasi Siselo Patama Kabasi Selo colonial period Siselo. Chin Min Hin Bagan Cape Siselo. We never live under Bagan. We never live under Yangon or any other words. We live in freedom. But our freedom was taken away by this genocidal military junta for many, many generations. So, Kini Chiminhin Fendre Kanelomi Silo Fendre in Jami Kase. Jujun Kadilangin Kanatea Hamu. Karane Jami freedom ka. By using battlefield weapon. Nainga Tanainga Letanainga. Taipoer Amaming, lehnak Amami Tuzohin. Ming outline at Wamihin. Fendre rights le freedom amipia lumiuto UHSCC aratai kaimisi attack on chi state is attack on our federal system, attack on our way of life, attack on our culture. Tichu number 2 amo. So India chuzale kemane tuju 𝗩𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 karachimcha chuzo Bawipa ni aratwami ase atuhin India chuzani kenachimi piavyal te chu chimchu athaloin nrathethiam ahau ngachu public sicha anka sima selo asal lai lo kati naramulai rizat rachwalai rizat chu thamchanakin rahau dikha wachinam kadu atuhi pali atwale mami se pakhana chu COVID-19 vaccination se COVID-19 vaccination ni kemi phuni anelo achun third wave amani tampik athincha fourth wave ar umachun mizizana athilai dik chun ka kholo chucha chun priority chun JC zonga COVID-19 ka ko se hi kemi phun dilakit mo vaccinated, fully vaccinated. Aha. Chu siloa chun ming outline ni amami chun COVID-19 hi weapons lene bak tu gi ama in sitika na thiba tu gi pakhana na COVID-19 vaccination hin kana chile mami gi si tikha karo sikito apanina a humanitarian isi to hit humanitarian bom na chun America zo arapechami UK zo EU zo adila kachima chun anatina nuna hien American dollar
million zathum le plus chu arapek chami chu simaselo ya kone chipine ka timi chu ming online ni aphalo chuta forecast policy timi ka pawin cut off food supply they to bufai athelo ming online ni aphalo apan hina chu medicine jaw athelo phalo apathumna chu supply ti athelo chu ta ming online ni forecast policy mane chipine chu it's like prison. He make Chin State like a prison now. All holin phat li phat ante mi khamo se. Kali phat ante mi khase. Se. Chu cha chu tu ka to le mami hi chun. Mo he bomna humanitarian assistance zong hin. Border crossing ka khoselo ti ke chimi se. Border cross ti chu India medicine chu umchuta. India SASA someone mo food chu umchuta. Yanko gane biro da they both from Yangon to Chin State is very difficult because of Pialipia forecast policy that Ming Aulai is using as a weapon against Chin people. Chu apanina chu humanitarian zongin border cross border 8 in ka khoselotin hin India chozane kane chileng mamisi akhana chu COVID-19 vaccination chu mo apanina chu humanitarian se apathumna chu chimzo chimlai lo simaselo lamde chimlai revolution ahin India chozane Zesizonga democracy Myanmar pini democracy hun achun India chazong attack. It's good for both. It's good for both. It's a both interest. It's very important to democracy Myanmar Ram Chimpine Vendre Pine Sinatu. It's a good for Mizoram. It's a good for Chista. It's a good for India. It's good for Myanmar. Si posili jo si se mo politics lo si se mo nainga ta ka se sai jo si se events men atwa how ti chu ka chinema mi si thong tha chun in principle ke chiming policy chu amani zetima ka chimlai ready siko simaselo preparation chu tam tu you can attain how preparation tha ahat chu mo preparation umwa chu apathumna se aplina chu transit timi si cha akan India ramhin upama mo America ni atu koram abom du chun India marin abok kholai bok kho ha timikasi chu point pali chu tu hin pet lagin ken chile mami si cha akan heka chimizo athalomi tam ko umi chu chi khomi se chu anu achun atu ketua le mami view teni hin e mani ketua mi silo di kafe kathai Bawipa ni atua mi si di chu nanti laka thai ka duin chu cha kha ta chamna hi apoi mo tu big mi si di jo ka chimtu ze cha da ti chia chun thilun si cha kamo India chuza upa big thilun athak thai mi chun Bawipa long asi
Mo atu kachimi US chuza sise America chuza sise UK chuza sise atu hin ni tingi kovela umi chuza upini can engage them athilu bia pakha kachima chun athilu na alu ha chu alu khomi chu kema katwa themi silo tharau ni atwa themi si chu ka thei mo chu ta chu la cham nak ti kha so mi silo thilu umi thil ja khamun personalization a ho chu ja khan wherever you are benia ma be ne ne ba be lo bo please I ask your prayer tan cham na kha ki na how to it jada tia chun kora pu picture a bia achin chami ka si ja khamo bia chup ka chilai chu ta sima selo ka chimi bia khan athilu ma aluk lo achun zaima sila mo zaima sila chu ja khan zafana tegin tlak chamna rabomuti khaw chim kaduin tlak chamna chim mi puviao tenik Bawipa mena kneel down tlama chama chun tlakha tlanhia hin thi anga be mi na ramula ti chu chim kafiatuk sima selo tlam ka cham dulo achun Bawipa nuna kani chim dulo achun chu ara lai lo ara kho lai lo sijaka what I'm asking to all of you is please kneel down before God and please pray with me ni tingi kudumi chu ke chu za morning very early morning I kneel down and I pray good because only God can do it not me Kasi tu cuma kemana ketimi silo, kecinu micu idea acuzani biak cintimi hi cisos silo, bum kualaya keracim ekonomi sika atuju keracim kota. Mo, tamaya ara umbalomika ara sepatu. Cuca acun, jadi sisanga idea acuzani kenacimi biak itu, thau tampik mik rasilai, game changer rasilai. Sima selo adana chim ahalo ko hornilo chim ahalo mira homnilo chim ahalo nama na thailai ki me ka thailai Bawipa a thailai Bawipa na tan cham lai ki zo ka cham lai asia chun chi pi ne mani hi mo ko rampung pigi mai dam na chora lai Tihi vision mo cucu kamsa haucu cucu ke vucim kedu Dr.SASA ah amma sabicu sailo nu kenelom ngai Norway umi Chin Women's Organization sise CBC USA Nobu Women Department sise kenelom tuk tika amma sabigi vucitam kedu tlana chamnale bom na zong via teka Bawipa ni thay chu Bawipa ni pathiane thosak pe riseloti kha bachitam kadui apenina na chun atu VAURAWNG group zohin tuin naradigin tolhai kala atu revolutiona chimin tilak cha atuin platform nartwami zohin I respect a lot. It's and thank you. Kena lom tuk tizo kapasitam kedua itu net simbatuin ke namani VAURAWNG group money to 1.5 million wrong fundraising to akot imizo tu miracle patiane atwami miracle pakasiko. Jujajun salute karpe heads off
what you're doing is amazing, and please keep doing. Apa ni na bacim keduin. Apa tu na tu atu sailunun biar nak cimikan atu nahrem ikan. CNF le NUG tu satu tuain keratua le mamisiin. Tu tu ke leader Dr. Lemus Kondon hit CNF lagin NUG ya rami situ kan thei chu pak tungi atu chu let wedding thil hi akale mamisi chu PDF kausi se CDF kausi se atu hi chun kchimbak tuin thinga big mi naramulai ti chu ki chu kasum se Cucu Dr. Rodinga Biahalnak kan kerjim saya kerjim di lain. Kini chin mini jun zoom tu kerjim paktuin. In God we trust. Timi ke artis robui tak Mr. Tapang lazau ka ketiluma umju. Malaka lajur si maselo in God we trust di mikasi. Kacu in deep jumo atuhin ke zumijun CDF le CNF le Children Defense Force magihin kora pupinhin Ngai dana orang mulai tu coba zoom so. Mo. Zoom call ai mo tika. Khui se chu si. Nama zo zoom call mo tika khui se chu si. E mane chu David ni achimi kamo. Ke mane chu zeme chimika David ni chimi chu silai zong kanelo zema kanelo simaselo kanemi boy pathian asi dikha chimcho atu nchyamucho CDF kuda valo kana zo umlo simaselo ar umlai mo ar umlai nazum ahocho faith zumna timicho umchami khasilo ar ulai mi khasicho chuchu tema chin min dilakin sekomuju se mo sekomuju se sekomu timijo nazumo timikasicho can you believe timikasicho mo yuji naitala yuji yetala timikasicho mo can you believe do you have faith timikasicho Chucha kan NUG timizau he NUG tiachun kemanika kasiko chuta. Dautia le muskau le kemale china chu NUG ako chuta. NUG ti atikolai no mo timis kaju si maselo apoi big micho patiane atikok dikha zuma hachu. Trust in me to sit more. To he tick can it on the then he miracles. Miracles more miracles. To the head Gimas on Hickachicha. A to CRPH le NUG le to international till a to then he came manic at the commissilo. But Tiani Aratimi city to cái thể chúng ta, cho nên bắt chani ở toa lại thì mình chú chúng ta, mo, cái mà này cái mình chú, với bắt chani her mình chú, chỉ mình hi rồi bắt chani can we believe God? Do we have the faith? Mo, you chỉ chú là ngày mo tí cha chú, ở tuổi revolution chú mo, ở lại, si mà sao cái chim cả, là chỉ mình viết tên này, du thao, su thao chú khuấy hunan zawa Zerian tuam zawa CDF ana zawa CNF ana zawa Women Department CBCUS ana zawa NUG ana zawa
Australia na umzawa Japan na umzawa America is a Chile na Bama pigan umzawa Patianin ni ka auna chu Patianin he will hear us mo chu se nga big mi chu se chu cha chu thira tlum lai thinga bi mi ra tlum lai sima se lo chimini Patian a hello Patian ka hello ketia chun aka kholai lo we need God desperately mo kasi number 1 number 2 na chu atuna masaka chimika lai hoi short to the point ni kra chim lai mo atu pakhana na chu mi aw lai le rakam ni himu yi yue chat CCE chipine hi chi state in chilen hi attack atomisi attack on Chin state by genocidal military hota genocidal ti mi na the ha atu mi aw lai ni chipine aradomi hin tilso somi silo it's a direct attack on our culture direct attack on our faith our belief and our way of life ZUUNTHIL atuni korakam ni chipine araim aram arakami sos tiso somi silo physical welfare so asi spiritual welfare batuk isi nte hamuj mo throng mi lama arsivertika ke fea chucha khaki mani so yo teni hin atu hin sata rea to mi si mi ho himu zejada santa senta chu ara ntila chun chimi phuna chipine na chintau ta na athian ka awmi ke sata ni adulo hrim chucha chu direct attack si ming aw lai le satani adu mi chun chi mi phur vyo te tlang na set chin na set ti kha du chu genocide ti mi chu si chu ta yo che si ra to mi si chu ta mi aw lai ni ra to mi ti ka chu adigin sima se lo adik pik mi chun setani mi aw lai ma ni ra to mi si ti kha ka fe ra chu pakhana da tu cha chun mi chi mi phu vyo te ni ini fan a how mi chun atu ka chimba tu gin ama thir he chun seita la athian kala thir si dikha fe ha no chu ke ma chin phu vyo te chu pathian sai da kha ko ma ha chu sai dan sai na khan ha lo ti mi chu si apan hina a atu chimi punin attack ara to mi a hin huntani athilu vyo te nasatakin yamu thopya chenya chezo to mi ti chu kachin se na thaiba tu wi kachin chu chin le kachin chu brother si chu unaur si chu ta unaur si tamai ya unaur si tu physical la ma si la spiritual sia chu CBC thatlanga pastor chobing hun ara thalai kha ohumda apakhana na biar chimti mi chu kachin baptist conversion si chu ta kachin baptist conversion na general secretary to be me Reverend Samson Jun White House ara min President Trump ni who be mika asiti na thaiba tu wi chu America si chu CBC ni richin mi si chu CBC ni condemnation ra to mi pakhana tu zong he kachin le grine mo a big me kachin grine he
chin pinea til umivia then a tilun a factor chu kachim du mi chu pathian tiluk a factor ti me kachim du mi chu cha kha politics sima sela politics feel then in Bible that it's already there more to attack on stake to attack on our faith, our belief, our culture is genocidal attack. Amani adu bimi chu chimi pivel then he diselo tiselo to jadu mesi. Boy patyan nazumika zoom la tikadu mesi. Umo chuchu zeti makatsimlai in English they like to destroy your faith. They like to destroy your belief. They like to destroy your hope, your dreams, everything. They like to wipe out us. Yeah. But we will never let them do. Apan hina ka chimi chu COVID-19 le humanitarian crisis le atu chimi human crime against humanity crisis patum kasi crisis patum angai koram puplumai apa khana na chu atu COVID-19 crisis is COVID-19 tu ha khale matu pilat mi thile ma chu tu ka ko si so ne lo chu ta ka ko si chu tu he na umcha au vector American is gonna pay me $4 million no atu hin dosage so tam tu kamusa umcha sima selo ya kona ara ajun mi au lai guna atum lai mi au lai ni silai bak tungi amalai ti kha si chu cha jun atu hi amani adu mi jun chimi pivial de hin COVID-19 ya tiselo ti kha du mi sin no chu cha chu apakhana chu COVID-19 crisis hi twa ha atu CDF le PDF zong hi COVID-19 rengi lai mu vaccination ka kwe se ane lai chu ar thi lai chu mi au lai chu lam kwe alam lai chu ta mu ka kha pakhana ka lu ma fi ha chu chu to le ma mi si tu zo he pathiani tumna ra pe lai chu humanitarian crisis ti mix chu tu hin korampu pluma kuchima chun 1.2 million tei pound ta sen ne si lai sumo lao hin IDP ra si cha eternally displaced people ra si cha chu chipine a chun atu hin lu uyi nga taw cho hi chu mo nga taw cho hi chu de phe ra pha cha nga taw from hi chun ram chuma chipine chuma ina chu umtilo sima selo khwadanga ramdanga mu jangkra romi no sin to ta ting from hi chu great need of humanitarian ase mo bomna hermi office chu cha chun atu hin korampu ya chun lu yi 6.5 million ro he chu ro a to angai ti lo 6.4 million mo atu hi UN le international organization ke chile ma mi chu lu yi taya a sa sumnga half population koram pum priya mo under extreme poverty are umlait isija indicator ne chicha mi se chu cha chu humanitarian crisis hin mi online ni silai mangin ar thimi hi chu mizizam chu ar umlai sima selo ro a2 ne lo cha COVID-19 ar thi jam ar thi lai mi hi chu atam tu like the ke chu kalhomi se he will not kill only by bullets or bomb. He will kill our people by starving them to death
Timikasi. He will kill our people by COVID-19. He will kill our people by starvation. That is what he will do. Kachim limitu. COVID-19 siselo. Humanitarian crime siselo. Atu amani atu ole mami. Crime against humanity. Apatum he. Lene patum angetika na teyao. Lene pakazu COVID-19 si. Lene penhitu humanitarian crisis si. Lene patum tu atuna apale mami. Lene ni si. Chu lene patumhane karam he tlau se tika adumis. Chu penhina. Apatumna na jun PDF he te hausumo arading na thana atuna he ni tinin luuyi he atamlema mise is increasing every day. Chú mình ở lại cha chú thì giờ kamu tu hi upama thong nga si selamo last 2 months tu chú thong ra si cha ti kasi mo cha si chú mo apan henana CDF so chú pula tu si cha CDF minuzohin atam lekwa Jun minua numa CDM atu rakap chuna chu CDM atwami zo he aratamsa mo ni tini cotton people's embrace people's soldier CDM rakap tani rakami he aratam ni tini chua atu NUG zo hin atu chu formally silozoa informally ni na thepatukin British ni informally ju atima puchi chora umcha US choza ni umcha informally timi ju engagement ka tu lema juta atima apu cha kan ju engagement ju umjuta atuhin French parliament zone the UN and UG team had a few light image you a man flat on is so catch a chat Germany flat doors or seaware to Japan's out seaware South Korea or seaware and when the Patian Zara to him British Parliament zone be a kachimza to French Parliament or Sisa EU Parliament of Kachimza to Germany Parliament of Kachimza Australian Parliament Flat doors to be or New Zealand flat doors. Ni taken a mona to engagement the major jutia cooperation umchuta. Pupa saw ye juta. Chucha to NUG zohin this is on a tuju. It's getting more and more strength the kasi. To Asia zone me out like adulo. This is not the thing. As Shan is on here, now Koya Hemo engagement tam tukane. EU zone to engagement tam tukane. UN Zos EU to a chimta. They think mana ming out like to core Myanmar Chuzai Kinipolai low to chimta. They think mana UK Zosive, US Zosive. Kene kinch le mami chuza vya tenir chimicho zeiti mana mi on la hin ko chuza timi tima pyuchi umlai lo dikachi juju promise baktung a premise chua chu NUG zo kalema CRP zo kalema CDF zo kalema mu CDF CNF ethnic arm organization tai talene kai zo ni they are more united now, strengthened and more coordinated. Timikasa. Apalina to international affair atuna kachimimu. US le UK le EU ni mi out le ama company angemi vyo tenihin atuju daka peso suction artatsa. So now we are here to hear Kima Chazia Himo. Me out like Niza company engaged me to can they
mu vek về hôm Cora cúp ni vial tele suppose vial te thấy chú in mi ở lại lệ Cora cáp hi bom tì mi rồi cha mo chú này cái chuyện lệ mà UK US sẽ lo mo sắc sẽ rồi hi tam lại hết là này lại chú cái chuyện mi chú tu hiền mi ở lại cũng đã poisa lu call lu cut off asilai mo we need to cut off the money going to Ming and his people pakana mo panina chu weapons cut off weapons apatumna chu cut off legitimacy and diplomacy apelina chu benefit mo apangana na chu zai bom na ya ta si se SSC kuda akalai lo dikasi chu panga chu international community at kachim lek ma mi le to lek ma mi se tu hin ami muzo tam pik ara umcha yemana ami muzo atam lai atu chu mi au lai ni araka pho simo lasa apia khot tilo juta lasa apia khot tilo zechada ama kuna aralai mi puisa ka cut off ti cha juta tamchumo the pipine atuju juju silo chat few ti mi valonga amami few hi apemi company atamlo pani pathum au chu company pani pathum chu ni chat few arpelo wa chun section to lai arpelo wa chun mi au lai valong via de omjani lai lo chingpine ara kho lai lo ti me khasi now ko ya chu ti bak tu e thil he tam pik to mi si ti kha aplina ka chimpadu apangana chu nainga yi asibatu ge nainga yi yu che kha chimi via de ni ka tlawa chu apoi tuk lai ke mine ka du mi chu federal democracy si in federal democracy da self determination ko ka chama ko phati khasi so chu masa ka chimba tu gen ko ka chama ko phati ti mi chun ra kap ni arpe lai mi silo chami si chu chimi phuwa chun British ara lai makhan ko ka chama ko phati ti mi chu ar chami si mo chimpinea boy arangay mo upama lailen pi se lailen pi chu grandfather ni hen ke grandfather ni hen boy ra to mo sobwa ra to chu chimpinea sobwa ti mi chu meaning zema si ti chu ko sobwa ne ko ka chama ko phati re sura ti mi chu si cha politics sa mo chu kora ko zone sobwa chu nge siam zone sobwa chu nge chi zone sobwa chu nge ko ka chama ko phati ti mi chu aro chami si federal chu aro chami si ti chu ka chim ni do susima selo dutia ka ba si mo lolaji nuna uchu osake ucho osa so ka fendre adi pimi pakas jani atharmi si juta bucho osa atharmi vial de kha atu si ucho isni adumi arthami si newi khera atu taswe khera atu mi online khera chu amani vial de chu fendre tapomi si chu democracy tapomi si chu number 1 这就是啥看 zema si selo atujun fendre plus simple federalism self determination ko ka jama ko phati ka khona cha apma sa big mi chu eradication of military dictatorship khase
aku tu military dictatorship he eradicate ti michumo korama tilase emipya chimo posicho tinuna khan apanhina ming out laile arakap te kha reform replace eradicate nuna khan federal democracy achekha asimi phwesi po achekha oprekha ro mulai chu chipine zone rakam ne hit thum tia chu thum dik tia di sikholo chi mi phuni ne kan du bak tu ka kalai ti me khasi mo phwesi po achekha opre chu ka kalai federal democracy a mo atu ni self determination ko ka chama ko phati chu ti ka kalai ti me kha phwesi po achekha opre ne ama kha che pe mi ha ape lai mo chu apanhena se apakhana chu rakap una hin amipya chemu khase apanhena chu chipine a sise kora pupi asise federal democracy achekha phwesi pu achekha oprekha zapini atwa ha politician ni ngalo chimpi tilu thuni chimi phu phwesi pu achekha opre chu angei tu mi chu chimi phu se rakap silo chuta atuju phwesi po chekha update chu na thausika se angei tu mi le asya tu mi chu humda se mi awla si chuta ta sui su chuta zeijada ta sui le mi awla ni chipine hitin umlai artilai asikhono federal silo chu democracy silo chu cha achun apanhena chun atu phwesi po chekha update kamo ke ni chinchu chipine ne atwa lai chimi ni atwa lai chimi phuni atwa lai koram pu pi cha chu chinzo ara lai ka chinzo ara lai kozo ara lai ko to lai sima se lo chin mi phu cha chu chin ka atwa lai mi se cha chu panhina ase apathumna na chu phwesi pu che kha upde auma chimpine chu federal democratic state of chin tomo federal chin state par chilen new chinland lai chu cha chu fully ko ka sama ko party kharo lai chu cha chu mizoram chu kene border si cha ka international border ma si selo atu chun in mizoram zo autonomous state pakha chu si ve chu mo democracy numna chipine zone federal state si ya chu sipoji si se lumuji si se zevyo de kha ko ka chama ko phati ti mi chu keima chimini zampini adumi chimi phuni adumi popokha ka nga cha timi kha se chu cha chu pali chu atum kha kor hori kra chimi si ti kha sailunu samarin ka theiba tungi lai hon ka chimi si kana lo atu NUG a umi hi tainta lenekai NUG amasa begin NUG hi ahumda city hi na thei ha NUG hi chun apakhana elected member of parliament ti mi parliament ama MP na town na set juika poya and MP mizo atel chu CRPH chu si apanhina tainta lenekai ti mi atel mo tainta lenekai EAO apathumna civil society organization atu CDM atwale mami si se chaunta tameka si se zeju si se civil society organization zero ate apalina ka political party mo like minded political party sia chu NUG timihi amane credential anemi legitimate anemi mizapine mi phune atame MP atere chu minu party chu NUG timihi arser aratwamisi dikha pakhana bisitam kan
Jujumu beli. Sebenarnya atuhin dolhai kala ahin dolhai kala timiju tu revolution period si atuli revolution period hitu interim acuza si NUG hitu interim acuza si revolution acuza si timihi mi puvial dan ini thei hao chu atu interim acuza hin chu rakap cuza rakap ming outline ziti makatim lai victory arum tika interim period chu adiklai chu NUG teta zoni adiklai chu na the transitional period ti kakala chu transitional period a chun atu it mean possible cheka update shamna period asilai possible cheka update fender cheka asimi possible cheka update awa mo as a election arumala chumin huna chu third period chu federal democratic union building period khar umlai chu ti chun political roadmap kapathumar tika short to the point in thei how chu cha chu atu dolhai kalana zeti na tlachunga umin to CDF si set to PDF si set local defense forces si set tain talene ka EAO si set lo CDF si set lo EAO tain talene ka si set lo PDF NUG ni adimi PDF si set lo local PDF si set lo atu chu zeti magachim lai CNF le NUG chu sachuk toai thik tomi si CNF le CNA ni out amani naka to CDF chu ar umisi mo CDF vete chu tika atuhin NUG na zema atwa tia chu tain talene kai hone ipomi tuhin central chain of command timihi aradikcha it's there already chu achun coordination ka atu chu I had been make asichu coordination timi chu atu hien chain of command timi chu sithaya chun force umviao te hin chain of command pakhada seloti thing adimi bichu se zechada tia chun federal democracy der umachu federal army umla federal army ya chun atu CDF a umivyo te zone he federal army ya integration to ka ha atu tain talene kai mivyo te sise CDF sise PDF sise dolhai kala adinu na chu federal democracy federal army tikharum na chu chu cha khan atu zo hin structure le a policy le a strategy ka anuma chu behind the scenes chu akal lemang timekha chim kadu public chim chu ngalomi job atam simaselo behind the scenes chu federal army khona cha aka mo thi view dekha preparation to mi si dikhan thea mo chu federal army chu zema silai sia chu tamado timi tola lai lo tilai lo tamado timi chu athing cha lai reform replace forever si cha lai mo zechada tamado timi chu tu chu tamado hi politics au asam chu sipoy za amani kuna dan chu politics au na chu chuni chu tamado timi institution kha how mo delete how reform replace to how chu cha chu tu CDF sizawa PDF sizawa atu mo local defense force ya de sizawa tain dalene kai sizawa federal army policy kha ka ha
mo zai khwadan razanga di dolhai kala ading huna chu fendre armia ka adiga ha fendre armia ko ba rp chu tia chu thi hi akale mami si tikha wachin kado chu zo chu atu hi uma example CDF atwami siselmo upama CDF haka siselo atu CDF haka atwale mami vyo teni hin NUG ni athi twavyo te hi ari pomalai atwavya timichumo defending atwami zo NUG le rampu picture atwami city ka atima pyuchi umlai chu di dolhai kala chumna ka chu amyani vyo te zo ka fendre armia la sa zo ngi lai pen se zo ngi lai ze batu si se mo fendre armia ka integration to lai timika policy se apa kana chu poi bot chu lo edilo pinai po bo no so that it become like that we are preparing so much behind the scenes so pakana Biahalnak selo chu atu kachim de mami international engagement on hin lehnak ar tika force ovyo teni chu lehnak chu ani velai tikasi mo equal ring velai tikasi apel hina chu tu katwale mami sin katwalo mi twalo tu thil tikasi mo tlatsam nak chu apoi mo big mi si ke pakhat I am concerned pakhat kani mi chun character he si character katimik chu value he si value le character himo CDF zo ak umzonga PDF ak umzonga NUG ak umzonga radama ke umzonga atu baktugin revolutionary botum ke singzonga character value timi hichu chimi phuni katlawa chu Allah di katlang chang ti hisi chimi phuni value timi chu tampho chumo keimani ka tampho chu tisa chimi phu sia chu tisa angilai dikasi chimi phu sia chu brave silai dikasi dutia kabasi akan chimi phuni hin khorvani arathecha chimi phu chun brave chimi phu chun tisa loyal dimikasi if you are chin you are loyal you are brave that is how we are respected chu tisa timi chu tu hin pakhan zo he tisa nge ha mo khwa kha zo tisa nge ha atu he chu tisa nge dala timi zo khwa ka da ara ti ya chu tisa umlo cha ka ara mi si chu cha kha pakhana kharaita he chu katlangwa chu athai kholo our ancestors always have the bravery that loyalty so that is our very important character that we must keep wherever we are whatever we do apaninan chu behavior timisi mo behavior timi chu atu hin zu zong digi dolhai to khosilo dolhai jine zu dig zo aka khomi silo mo atu hin Israel mi phune kumsumli chumi no junker akami kongkha kale mami sin chu behavior timi hi kadilakin asang big behavior hene ha mo behavior zoom di chu chimla
May zumani apa angalo. May zo angalo zeme kachimlai zudi zo angalo. Ju mo behavior chavil te ju angalo. Dolai ju holy dolai si. Mo holy dolai si cha akan. Katilum zo he holy si hao. Mo tilum zo thole si ju panina ju behavior ju si. Apa tumna ju vision ti mi mo. Zai chada dolai he kati ti mi hen the ha. Dolai tilum mi ha. Purpose ti mi mo purpose. Atu ke zo hen kamu kholo ka e kholo. Pia atam tu stress atam tu. Ni tin ka thei min thil hin ama khwa ka chu atlang cha athi cha ama ka chu tha cha tikasi. Ni tingi. Kakan US chu za le UK chu za le mo Kovela umbia te chu za ni ka na che le mai. Chu ka silum zo he zitima ka chimlai. It's a very tiring. It's not easy. Sima selo zaichada ka toale mati mi chu. Purpose kasi, reason kasi. Atsan ka chu mo. Chu atsan chu zai masi tia chu ka chimi phuni hi nikhat chu. Mo atu chu hi te si selo nikhala chu. Chimpine he fendere pinere silai self determination umlai chimi phu vyo teni hin korampu pikcha a thwak arasilai tika kamu chuta koram ni hi khovercha vyo tengi thwak arasilai pathian thwak arasilai ti chu kamu mi se chu cha chu vision kha athlai lo apalina Timichun humble easy. Till zizovio desio. Gema katwa komi silo. Bawipa ni herazu atwa kolai. Patiani asidiaju arasilai. Patiani asilai lo diaju asilai lo dika. Humble with deep humbleness karaha. Chu patian chu dizau ka. Why need turning as a committee? To Jimena 5 bread and 2 fish for 5,000 people multiply committee. So Tailumika Batian ni te ni atwa te timika sicho. To humble spirit kang ya. To neherna panina kasiselo. Apatumna June number 5 June Chimi Puvio Denihin Bakani Bakar Zitima Gatsila attack to a hollow a hera June Kadilak in Heli Kakalai a Siazu Kadilak in heaven Kakalai. More we are too less, we are so less people. We cannot divide ourselves. We cannot attack ourselves. The only thing labor again, michun pakane pakat thaza pele pakane pakat bom hisi. Juja chun chimi zai sizawa tao pai sizawa miao pai sizawa asay sizawa anao sizawa zai mi ne sizawa. Attack on chin is attack on yourself dikasi. Namani chimi pakan attack na tuami chu namani nama attack na tuami si dikasi. Chuja chu keimani hin do hai kala hin attack timikichu okay mi online puma akara chu attack chu haungingi mu simaselo mi online apwe lomi vyo tekchu pakan kasi dika apuimotu Anumra chu NUC chuza NUG chuza ni territory control dimika question nami isi ikathein khak chu atuhin territory tinya chun
data dra uchoyi ti mi he NUG a umchang atu hi myuji myukang chu take a sirilo simaselo cheywa asit chumo teimi zo tamchang namu baktui sakai le makuya zo hin uchoyi mu atwa mi vya te ni resignation atwa indirectly chu NUG ni territory angemi atamchang kachimbatu atu tain ta lene kai so uma kachipine kachipine zo hin tain ta lene kai control via de sicha tika mo thitla ga chu si zakai pine zo hi ni athei chomi atamchang chipine zo ni hi atu hi rakap chuzani ochou ti mi chu atlamchang chu cha chu tu hin chimo chu thalo simaselo pakhat ke chimi chu du mi chun strategy factor strategy a chun apakhana a chi state the chinland chinram hin liberation to chu that apakhana le apoima chin pine liberation bina sakai le mkwe timika acha kachim dulo mo kachim dulo ya tuni athia chun angalo sisa khan chu liberation chu ro umlai liberation period huna chu tuna chimi territory control ya ta chu umlai atuni international le achuza apipisa achuza ni asami vyo de chun atuin chimbatuin border cross mangin tilka aralai tika ka uchin bakadui chucha chun ka dilakin puimo big meet a hair big meet chu Chinland liberation he masa bega to ha zizada tia chu Bawipa ni chin mi phun le Chinland main koram pu pi seta kuda sata ku mo seta kuda you're free tika si cha chu cho freedom hi chipina ni aralai tika they how freedom ti mi no pathian Bawipa ni chipina mai mi pun mani freedom cha aralai tika anu binga wachina bakadu kana longai si kan lom si dong nak biate kha chin mi phun mangin koram pompi tha chua mulai ai thlang lai aluat lai ti hi ka vision si ati chu lam chu pathian bau chan bu ten akan zulpi kal chu ma thara ka cham bomu ati peng i kha khap cheu la osilo hi kan chan kal chu ma i dudu kha sa pakhat nai te mi ka man papa sa kha ka man la sak ding kha ka man som lai judi ko chan doctor ding kha chan tom pa man pek lai nang mani khan Burma bill ti mi kong kau kha tom pal te kha man kan chim real pi la Dr.SASA ju kan dong nak sa chang ko lai mo kha tu he minute patni krong Dr.SASA chimmi le ama NUG kha comment ka to lai Burma bill ten ha chun ni danga ka se se lo te chan la ka pek khong amo okay minute pakhat patni Dr.SASA thank you very much it lomom le mai ro pui pathian in mal som zel se ro se mal som saren to che te kha khovel pum pui in kan tong tai sak che i ma pathian hruaya i nonga pathian dal rek te kha kan za du che ade okay NUG hi tu chan tlompal te a khin rian tam pinan tuan khoi mang bangza se pathian lam hroina ka se April thani kul leni li ni a ASEAN special meeting e main ong hlang zong an som khaka khan 5 point consensus anti koram le ASEAN ni atabotu ni chet panga 5 point consensus an toi khaka an chwa ka te athai zinga Dr.SASA nang ma ro ri ni
กระทบคาเนติ international cooperation minister สินักินstatement นะทุกมีเคลมค่ะรูปีตุตัวหินเลยลงทุนเนี่ยค่ะมีค่ะ 5 point consensus ค่ะอันเจ้าเมนออนไลน์นี่ 5 point consensus อาเซียนค่ะทุนโลใจมันตัวโลจะออกตุบานิกุลเลนรุกเลนิกุลเลนเรียดนี้อาเซียน submit คันเมนออนไลน์คันซ้อมตีโลa slap in his cheek สิโอ้ค่ะอันเป็นปีตุกไม่สิค่ะไทยจริง5 point consensus นักเท่าคันนะstatement นักเท่าข้อหนึ่งสองค่ะประเทศลำรวยนักเสียงกับมูค่ะเป็นปีตุกเป็นกับมูจนตุเอ็งลันเตนะนั่งมาจูนำวิสาอเมกันติไหลจูบารอนเนสคอกค่ะเทสลุดดอมัด House of Lord นิวเดลียจงกันในตรงจังนั่งมาวิสานันดูค่ะตั้มปีอันดีร์ปีฮิกาเตียงในพันคนนักสงที่ประเทศในลำรวยมีสิFrench Parliament Australia Parliament เตียงมุนกากิปะนัทูเผาขอมีสงที่ประเทศลำรวยนักมีปีนี่ถ้าจำนักจะติงมีสิ NUG ฮีนั้นตัวมีถ้าตุนายอาเซียน submit คลานเตะขึ้น as NUG leader poll นี่ US President Security Advisor Mr. Jake Sullivan อันตอนข้อมีสองค่ะแบบปีตุกอสุลมในตุกมีเสียจนจะหันคันNUG ในงานใช้วินจีนี่ United Kingdom อาชาจียาวินจีอแมนดามิลิงทอนอันนี้ต้นข้อนักสองค่ะในงานตะกา NUG นี่ใจลุกินได้เรียนนั้นตัวขอที่มีค่ะอลังชินชินนี่สุดท้ายจนแต่นักจะกันไงก็เลยจนกันมาชินเล่นและมาเข็นกันจะติกา CJDC ชินเล่น Joint Defense Committee ค่ะ CDF CNDF เลยรุกพวยเลยรุกและ CNF อันนี้ปองSeptember Joint Committee พวยเลยสริค่ะ CJDC ตีนันดีรจังสุดท้ายจนข้าจงค่ะชินอเมริกาซีลุงนิยุจีประคัดถ้าตุกไม่สิกับข้าจงข้าสิจุดจ้า NUG จ้าแต่นักNUG นั้นทองเล็กบางไรนั้นทองชินเลยแต่นักที่กันในไรกันเจ้าไรแต่ที่กับชิมดูไม่สิกาลองสิกันลมตุกตัววันให้มีค่าเละดิ่งค่าโตยตกลมมและกุมและอันกุมลองเขาเสียตัววันปีค่าวันเสาร์เดือนเงินละเสียวันให้ตากระดุมจินันดักให้จังมีจงสิโคโกเองอามาเบลเตนตูบันตุกี้ดาวเทนนักกันตัวช่วงมีปีนี้ส่งสักหลักนักอันตอนมีวิาลเตะอินโลกังและวิาลเตะจนดาวเทนนักที่เล่าหนักต้องมีวิาลเตะไทยจิงคิดตัวนี่ขดาประเทศนี้ไต้หนักกันเปกติกาที่โพลที่ใจบรรทุกันดาเจ้าจ่านี่ตัวเรียนักนั่นในเตลัยที่มีค่ะจุดที่แทงเจอนั่นในไลที่จะชิมออกสุดท้ายเราในใจบรรทุกได้ที่บรรทุกที่เจ้าจ่านี่เจ้าจ่าเท่านี้ตัวต้นที่มีเตะเขาจะชิมออกกระดูกไหมกาลอมวันนี้จะขอสกอตดร.ซาซาโอเคบัคนานาจุนกับผู้ฮีไลเลนปียสบายฮักคานีอารามิสีอามาฮิจูอามีฮินปัจจุนที่มีสีปัจจุนที่มีสีปัจจุจัตทางสีหลายปีนี้สอบว่าอะไรงี้รู้จักกันฮักขาอะไรอินกับปุ่นฮีสอบว่าอิน around แต่เท่ากุยแต่เสพว่าแต่เท่ากุยเลยสุดเท่ากุยเลยป่าวจีสิได้ที่จูอามานี่จูริกอดเท่ากุยเลย
songahin kapujun hakain lain pihi sobwa tu arami si cucu kapununa cu atuhin kapune cu lialai chaka timi ini lialai pi minuni ami arpemi si ama sobwa si zaka cu amahi anau pakane ama anau cu saikyo si saikyo zathang si saikyo hi atu dunia kabasina kan atu hakana dona raya kan manihin abuse atwarai abuse timijun haka arpamana kan the one who come with a horse, big horse, to attack Haka, Patni Patumizu. Jadi makata yadu kamu ara kapi. Tuju Haka ni amani letha ara sijakan Haka umi kapule kapini ni. Saikyo nama hasu na tilai Haka hasu na tilai tuhin. Sisa lalempia vakalo tika chimi lalempia hin uju mi sobwasi tika chimi sakyu hakan lalempia ka anuna cha ka arami sitika se tu sakyu afapa nge paju atu ima kapa pahisi ima kapa paju atu kapa miju ebi si ebi pa miju laidong terima kasih laidu timnya artinya semua ama miju laidu ti amaka simju atuhin kapaju lailempia atwak mi si sima selo kapu hijun atu saikyo aralaihin afapa raling umi afapa raling tu anubi liading si liading ni fa tu jontia atu tu jontia kisi mu jontia ka fa ka ara kona ka umi amihin kapu saikyo ni vantio dikara mimi si vantio pu hendre vantio mini anakat sima selo kapu ni chimichu vantio timichu heka yatu arasimi van tharmi si ka vantio ti amika arasimi si sima selo lailan piaju amihin vethe ti marak tongin vethe timikase cucu sankyo fapaju raling fapaju atu vantio fapaju tu kapa ebi hisi ebi fapaju ke kasi tisu fifth generation kaju rasisang sima selo ju tamai history family background katlam tek rachim kadu chu kanu hijun apahin walking isi anu hiju kanu nu hiju atu lailampi khwami isi kanu apa hiju walking arsin chuchu si walking chu atu zemu atu letak khwa chok mi se amana walking zo hin atu koloni kaya kan Japan peli ratwami si uniform zo nge silai zo nge dutia kabasina ka chu walking hin lailempi lama arain kapika muin adu chaka ada nei kanu hi chu mazai si kanu pa chu tu walking chu si kanu nu chu atuna chimi ka story tlam te chu si kapale kanuhin
cha athian lo mi si cha akha kanu hi chu saku ka ngai lo sai ka ngai lo kapa zo chu away ti ta kha chu ka au ti mi chu sima sel ha atik lo mo ti chu homa thelo chu cha kha ke when I was born birth certificate ti mi lo moi nei ti zo kha record da lo nei lo chu ke thei mi chu se in ke kain se ya panika the date of birth moi nei tekre rachim di akan kanu ka har kanu ni chimi chu zinga na piani chu sin na pian lai hi chun zemo ruwa aswa ni ka si ti ka chim chu si zawa tu ke tamai hi krachima chun lailen pia kha lera mula ta lera chu ke kain yankona kha yankoa athaka chu ke kain India kha college kai Armenia kha medical tekado sei tekado ke kain England kha clinical replacement chu vyo te ke tian chu tu chu kum solim frau chu ka si cha ti chu ke thilu ma chu chu ku som li chu when I get very tired I feel like I'm very old when I'm not more energetic I feel like I'm still young so it's juicy chu ke family brief story juicy sela atu du tlanaga a umi fendre democracy ram nuna chun atu CDF si zonga CNF si zonga atu tai talene kai viol tele atu CDF le local PDF viol te chu atu nakachimi fendre army phosipo wakha phosipo chika opde ni ara chamlai tikha sadu thlanak chu si chu strategy le mahabyuha chu si mo a policy zo sing atu hin anuna penin fendre democracy mu thina turin ratwa chu tima pyu ha chu dol hai kala adinu na chu poe achi che umlai poe timi chu victory parade umlai victoria no kha atuni anuna ape cha mi vyo tani minle akumle ikha upma mo nani chu tu chu America zo Australia na umi na theiba to gen dutya ka ba si zo pathama ka ba si zo dutya ka ba si le pathama ka ba si vyo tani kha kum tinin respect arape mi zo kha na thei chu batu gi umlai kora zo mo chu bak tu i chimpina zo umlai atulewa dolhain kalaga anuna ape mi si se poisa ape mi se tharzar ape mi si vyo dekha ke chidumi chu atuna VAURAWNG group zo nga record thadu na twa ha ahumda jiza ape tizo kha vyo dekha tisen i namhumi poisa si chuta tisen i namhumi poisa si cha akha chu ramcha a narapemi chu na tisen na pemi ti khasiko sin ram zawa kema zo ne ka tisen ni ka pemi si ka siveko sirama PDF si se CNF si se do lai kalaga no aru mi te ka chu anuna zo si tisen zo si chu cha chu record kha tu zo he kemani energy zawa record chu thei takik katwami chu atuna rakam ni thi atwa vyo te atu thatlanga atwa vyo te zong hin atu record evidence katachang atu hi upama mo example inin dolhai aumi asinia haka thatlaga museum tia tai
chú bia tai chú dây tì đã xe ta ni mang nghe mình ở lại ni chỉ mi phụ véo để hin genocide tua tuin ở tuin chỉ mà sẽ lo chỉ mi phụ ni dây tì đã tây na chú rầm hụt tì kha museum hoa họ chú museum à chú ở tu na chỉ là tua véo để lệ mình ở lại ni ở tu SSC ni ở tua mi véo để kha museum kha đã ha kha na pha lệ kha pha mo your children of children next generation kha museum aralai amulai o kapule kapin he amani hi ti thir to mi si ti kha tamaya o mi si atu hi chu crisis chu si sima sel opportunity zo si chumo opportunity ti mi chun ke mani chan our generation chu ke mani generation cha a thir ti sima sel our children's generation, our grandchildren's generation cha akha. Bawipa ni ahermi asichuta. Chucha khan atu thil tu vyo te hin federal democracy nin alok chon huna chun. Mo tha byak ti mi chu hi si cha. Good news hi si cha la atuna na to mi vyo tele atuna ka to mi vyo tele atuna do lain kala ka nuna pe vya te hi tomorrow chun thaizing chun tham byak asila mo myoli check ara pe mi rasila mo chu ka chi du mi sin chu anu bika ka chim du mi jo atu du lan sara khan Genevizo si se du si se kanelom tuk ti kha chim ka duin lan samla kha zeti ma ka chimla ka ba ma lo pyo me so ro cheti mui tha de lo pyo ba Kwasik sai sim chakhan. ha Kwasik sai sim kanti. Kosi sai sim Sai sim. ara tap tu chu tharong ni ara to mi silai ti ka zu cha kha tuna lan samzau kha kanelom tuk Kwasik sai si ara si VAURAWNG grupa mo ni zane pian chime na tu mi via de zo he atima ka youtube atima I recognize this is all a part of the work of God that we all are doing is serving God himself chim nu mi chu thik to via de him Bawipa cha asi tikha si chu mo Bawipa cha asi ti mi chu yoli che mo ape mi kha si Bawipa the kingdom of God to my understanding is the kingdom of God is the kingdom of freedom ti mi kha si oh the kingdom of God is the kingdom of prosperity the kingdom of God is the kingdom of hope, the kingdom of peace. Oh, God's kingdom ti chu. Bawipa ni arai, he came from heaven to earth. Tisele nuna ape chuta, crossa tisele nuna ape. Atu zau ko patu ki mani zau he, ke nuna le tisele ke pe mi he. Bawipa cha asi tikha si. You are giving for the kingdom of God, the kingdom of hope, the kingdom of peace, the kingdom of prosperity, the kingdom of stability, the kingdom of happiness, the kingdom of joy that is coming after this revolution is over. After this darkness is over, the light is coming, tikha si. After this pain is over, joy is coming. So our pain will be replaced by our joy tomorrow. Our darkness, this moment, will be tomorrow replaced by the light. Yeah.
and the hopelessness we are having now will be replaced by full of hope. Our destructions that they have done will be replaced by a rebuilding of the beauty of Chinland. We will show to the world how beautiful we are. You know. So, cái chim tụi mình chú lại hồi chú cái chim kho lâu ra akan, nó thấy bắt tụi cái tụi na revolution thì mình chú, cái mà nè revolution giao xí lo, cái mà sẽ lo Bawipa revolution xí thì khai chú thấy hảo, Bawipa ni Hermisi, bắt thian ni Hermisi, tây na chú bắt thian ta asi, thì khai Bible azao tây na chú cầm hulai, chú tây na chú nama kuma umlo, kema kuwa umlo, mi ao hai kum do umlo, Bawipa kuma thì cái chú cái tiết là cái phiền hao, chú cha khát tây na chú cầm hulai, dễ đồ bộ ao ya mi thì mi chú tây na chú cầm hulai thì mi khát xin, chú cha khát cái tiết là cái gì đó mi chú atu revolution he Bawipa ni chi mi phu hin thua chuak asise ti adu cha akan ima zao chu atu kabat dei ma ka thelo chu ta kanu zao ne thelo chu kabat ne thelo chu ta to ta pak tu chu ti ma original chu ki ma ka se ta ke to ta mo ta ke thlang chang ko boy tak ta chu ki ma ka se sima se lo atu Bawipa ni thua chua na pe e mo tu international la cái chi lên mà chúng ta chú là thầy chun Bawipa ni Hermi si cha khan ar umi si chú cái phía tục chú cha chun chi mi phun hin thua chua anh ấy mi phun si lại chi mi phun cha chi lên cha thua chua Bawipa thua chua lo long ka si loin ko rapum pizza thua chua a pe big ra si lại ko ram chu ASEAN cha si se mo cover pum pizza si se thua chua anh ấy mi ram ra si lại thì ka Bawipa ni a hermi si chu tu ni ka ka le mami si thì ka và chỉ cái đối với cái này làm tốt thì là khi Bawipa ni thua pek se, jauh ka và chỉ cái đối với này làm tốt.